Hello mga kabsat! Ready na ba kayong mag-Ilocano des? Tatangal daw kat ag-share na manan Ilocano words nga maipapan iti tools and furnitures. Nabarbaro ka lang dito channel ko madin ko manipipatan subscribe tapno updated ka kadag iti sumarono upload ko. Kat madi tayo nga pabayag ganon, rugyanan tayon. Kumuna, inbagada nga plain, katam, Ilocano nakot, katam. Hammer, martilyo, martilyo. So, lagari, ragadi. File, kikil, garugad. To sharpen, hasa, Ilocano nakot, asaon. Drill, barena, bareta. Chisel, pait, paot. Axe, palakol, wasay. Pick, daras, piko. Hatchet, palataw or putaw, badang. Penknife, laseta, lanseta. Blade, talim, tadum. Kat dito'y tayo matakamsat, may papan iti furnitures na damit tayo iti balay. Umuna, nimbagada ang furniture, kasangkapan sa bahay or muebles, alikamon, wunmo, muebled sa Ilocano. Table, mesa, lamisaan. Desk, mesang sulatan, mabalin niya tugaw nga adda pagsuratan na ti Ilocano. Then when we say bench, bangko, banko. Chair, silya, silya lang iti Ilocano. Stool, bankito, bankito. Sofa or couch, sopa sa Tagalog, Ilocano na but same lang sopa. Trunk, baul, lakasa. Chest of drawers, cabinet na may mga kahon, cabinet na adda uyusan na or uyusin na. Cabinet, cabinet, cabinet lang ti Ilocano. Shelf, istante or salansanan, Ilocano na kat istante. And then lastly, when we say bed, kama or higaan, ti Ilocano kat katre. Alright kanayem, hanggang dito'y latan kat agyaman aktiin kayo panagbuya. Abangan nyo dagiti sumaruno, upload ko kat ad-share nakmanon itinaduma-duma na Ilocano words. Again, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!